Amen and amen and amen. Kuhlabela ke ngiyakuthanda abazalwane noma ngiyabhimba noma ngihlabele kahle kodwa nje kula kimi ngifa lento ikhandalisha la ngekhathi ingishaya kanje uma ngabe sengihlabela. So bazalwane ngiyaqela nje kusho lo mhlabeleli wasesheshe umhlabeleli ke nokho wesidlo senkosi sidla lesidlo lesilivi manje ekseni. Amen. Sinkwasase zulwini onyama ngukudla kusuthi mphefumulo ngesikwaseqiniso zonke zinsuku sigcine ngayo wasifela ayo mvana esipikazi lomhla jelo nesitsha siphila ngamanxeba nanga sisiphambano Jesu sifake kuthi ina kuwe sikhule ngawe. Amen. Holy Spirit, Spirit of the living God, fall afresh upon us and nourish us with this living word of God. We pray in Jesus' name, amen. We have just read Bazalwane, and we welcome you. You are always our pride and our laughter and our energy. You exhort us when we see you in this kind of fellowship. We remember that we are part of the community. Your appearance tells us we are part of the community, and may God bless you all. So we have just read from the book of Psalms 7 and 8. And then we read from the book of the prophet Amos, chapter 3, from verse 1 to 11. And then it was 2 Peter, chapter 1, verse 12 to 21. I just want to take some few part of this scripture that we have read this morning. Uyabona la sesifunde khona namhlanje nekuseni kunetintfo letingitsintsabo. Umpostle Peter akadzinwa kukhumbuta ema-basics empilo yebuKristu. Uthi lapha nasifunda ukuthi ngawo ke sonke isikhathi ngiyawube ngilokhu nginikhumbuta ngaleto tinto noma senidadi nje. Ngoba letinto noma ungadadi akufanele utitayele in such a way ukuthi ugcine sowutibona letinto tingenamsebenzi, utibona letinto kumbe sekutinto nje longadenta nje na ungabe ufuna noma ukhona. Kodwa the basics are the things that are needed in life. Empilweni yemuntu kunema basic human needs. Le umuntu angeke akhone kuphila ngaphandle kwabo. Uma ngabe umuntu you need an accommodation. Uma ngabe umuntu you need food. Uma ngabe umuntu you need clothing. You also need health care centers, where you uthole imijovo. And we go on to say we also need education.
So those are the basic things that we need as a human being. Kodwa na ke lwesingeke sikhona ukuphila ngaphandle kwako kakhulu kwekuthi sithole indawo sithole kudla okanye sithole indawo yokukhusela noma ke semphathe ngoba emakhata angasibulala. So ke lolokunye sengilokubambisa lempilo ukuthi sithole isibhedlela sithole imfundo sekuyalandela ke bo justice and so on kuyoshona le phambili. But kukhona into leti teqala kwekuthi uma ngabe umuntu uqala noma uyosebenza noma unjani kuyafuna ukuthi usaya kuyosebenza kube khona scaftini sakho lo siphethe na uya M17 ube uphuma kuphi ku shelter thitene uyosebenza ube wembathini. So ke uthi umpostoli Peter lapha angidzinwa kunikhumbuta ngale tinto leti basics. Yini letinto leti basics nathi tinto lakhulume ngato ababhalela umpostoli Peter laphana labangama pilgrims lapha yana ngitithe kuseTurkey bo eGermany ababhalela abakhumbuta kwekuthi yebazalwane noma ngabe nilapho qhubekani nimatise uNkulunkulu nimphilele uNkulunkulu nisebenze tingqondo tinkalo tetingqondo tenu tiboshwe nilungele kusebenza nibahlazise nabana banikhuluma kabi labanihlebako ngathi nenta lokubi kanti anikwendi nitholakale nenta lokuhle uma ngabe banijezisa banishaya nibe ningakoni lutho nijabule ukuthi umvuzo wenu mkhulu ezulwini. So umpostoli Peter lapha ukhuluma tinto leti sithindako. Uke wakhuluma umpostoli Peter wakhuluma ngeluthando wathi luthando lwethu bazalwane alubebede kutendisa ungasineki nje matinyo ebengekhatha enhlitweni yakho ugaya tibodi ebengekhatha enhlitweni yakho ungenzi njengoba uthi veta ngaphandle. So inkolo yebuKristu akusiyo inkolo yokufenenta akusiyo inkolo yetendisa akusiyo inkolo yemagogogo akusiyo inkolo yokuthi nawe ufuna kubonakala, but it is something that should thrill somebody from within. Lento sukele ngekhati imlimata umuntu iyayiphume iqhimele ngaphandle ifana nenkathimlo yafikela Jesu ngalesa sikhathi lesiya basentabeni yasiqala ngaphakathi lento. The transforming power of God is start from the heart. Iqala ngaphakathi lela kusithele khona bantu basebabone but hayibo lo muntu wenta kanjena kwenta njani nawe uze wethuka ukuthi hawu lento sengiyenta baze bayibone abantu kanti lento yenteke phakathi. So ke umpostoli Peter uyasiqhubeka uyasikhutsata ngaleyo ndlela leyo ukuthi asitendele tinto taNkulunkulu esibonwe bantu ngoba le tinto tenteke ngaphakathi kwethu. So ke uthi angidzinwa kunikhumbuta ngale tinto leniqinile nimekuto letiliqiniso ningabe seniphelelwa amandla. Uyabona umuntu nangabe enta into lenhle ungamdumisi ungamkhutsati ungabongi ugcina sekabona ukuthi ngisale ngiyekela sengikhathi ukhala Nkosi yami usabasa ngisithi mina basenenza nami nguwe lo bengumthelela waleyo nto leyo ngoba baqabanga abantu bathi shothi lo muntu akalidingi usito ngoba naku siyamentela akenti lutho athi Jesu lesitukulwane lesi ngingasifananisa nani nje uthi ngisifananisa nesitukulwane nebantu labahleli emakethe kushaya ingoma tekugitha abagitha kushaya ingoma tekhala sekidla sililo abakhali ibanzimzim nje labantu laba. Kwafika Johana tomemetela ngembuso waNkulunkulu kwekuthi hey na umbuso waNkulunkulu uyathathwa bazalwane. Johane azila angahlukudla abhatha itikhumba ahlala bathi lo unelidimoni lo unedimoni lekungadli unedimoni lokuhlala emahlathini. Wafika Jesu wahla wanatha jayiva Jesu abe mnandi nalabasemnandini bathi lesi simindi nemnathi welwayini bahleli bantu bahlalele kunyembenya. Uma ngabe ungekho kuNkulunkulu uboJesu uyibone lento yokuhlala njalo ubona into letimbi kulabanye bantu lento yokuhlala njalo ufuna kunyathela labanye bantu ubobe suyabona ukuthi awukho kahle ngoba kwavela Johane wanyathela kwavela Jesu wanyathela. So uthi umpostoli Peter ngifuna kunikhumbuta bazalwane ngato tona leto tinto
uthi ngibona kufanele yingqi ngisekhona kulomtimba. Hayi, uyabona umpostoli Peter lana lendlela labhala ngayo isuke iba nekungethusa kwekuthi kungekwenteka ukuthi umpostoli Peter bekabhala le ncwadi lena ngoba bekasejele. Kunekwenteka ukuthi he was in prison by the time he wrote this letter. Number 2, kunekwenteka ukuthi ubhala le ncwadi lena Peter uyabona ukuthi persecution imatima, bantu bayafa. Uyabona ukuthi nami akusesingakanani nami ngidawufa. Kunekwenteka ukuthi Peter ubhala le ncwadi lena ubhalela labazalwane njengoba uyeva kwekuthi noma sobonele sekusele emalanga lamangaki njengoba washo wathi mina nani ngabe sengiyafa sengiyabethelwa, ngifuna ukuthi ningibethele ningibhekise phansi ningangibetheli njengenkosi yami. Lokho ukuthi Peter ukhuluma lokhu uyabona phambili ukumbutha abazalwane labasatawusala kumbe emalanga lamabili lamangaki ngasemuva ukuthi yebazalwane bami khumbulani nabo kwekuthi ningawakhohlwe ama-basics empilo yebuKristu. Impilo yebuKristu ke ifike ingusise ngoba isenta singabi bantu labatawubaleka sibalekele nabo bumatima lobusehlelako, singabi bantu lebeto uhamba kumbe sihambe lukeke ngenxa yetinto leti sivelelako. Uma ngabe singemaKristu kahle kahle thina we are those people who are being who are full of knowledge, who are knowledgeable, kwekuthi kufanele kwendekene etimpilweni tethu. Tinto letenteka etimpilweni tethu is not a by the way. Akusiwo ukuthi awu sekumane kwenteka nje kwaba nje. There is no coincident empilweni yemKristu ngoba uNkulunkulu nguye lo wenta tonke letinto. Uyabona le verse endifundela lapha egcina lithi kude siprofetho lesake seta ngensandvo yemuntu kodwa abantu bakhuluma lokhu kwaNkulunkulu baqhutshwa ngumoya lomkhwele. Lokho there is no coincident. Uma ngabe kwehla siprofetho kubantu baNkulunkulu labakholwa nguNkulunkulu akusho ukuthi kumele kwaphazameka nje ngoba sekunawe kwehla lelo lifu lesiprofetho. Kude lokho ngoba uNkulunkulu lo muntu wakhe umenta aqhutshwe ngumoya kuthi ukwenta lokho. Kunale minyaka imimoya leqhuba labanye bantu bede basilimate bede basinyathele bede batokwenta lokho nalokana lokusivisa buhlungu. Kodwa namakabongwe njalo Jesu ngoba ukhuluma umbhali kwekuthi kuyawuthi ngesikhathi sekulingwa kwethu. Uma ngabe sifunda incwadi yabaseKorinte uyabhala umpostoli Paul uthi kuyawuthi kanye ngekulingwa kwenu uNkulunkulu abesonipha emandla. Lo uNkulunkulu ngalesikhathi sesinyatheleka uyasinika lamandla ekuthi sikhona kuyihamba lendlela. Uke wanika Josefa emandla. Josefa lebekazondwa bomnakabo bamthatha bamjikjela lapha emgodini bathi hayi ayiphele lento lena mani. Bathi basuka lapho bamthatha bamkhipha bamthengisela ama-Ishmaelites. Wahamba wayeGibhithe wathi afika eGibhithe asaseva kukuhle kunjeya kwabonakala ukuthi lakhaya kuhle lo mfana useva kahle. Inkosikazi yaFaro yabona ukuthi hayi mani lo mfana mani ngoba uma ngabe ukholwa uNkulunkulu noma ungaba mnyamana njengami ugcina sowuthandathandeka nje ubona hawu lokhu ngazuse kuyathandeka kanti ngilogqobo lwangasenhla selwenta lo muntu nombuka kube khona into losothi ibona ukuthi hayibo lo muntu ngathi muhle bengingakamboni kahle sengiyambukisisa manje. Lithi live laNkulunkulu lo mfati bekamfuna Josefa for almost 12 years soloku amtingela amfuna kumbamba amtamatama. Uyayibona ke lento lena ayifanani nathi thina emakholwa namuhla. Labanye bethu angathi njani akushaya kanye ngeliso ubona ukuthi ingane uyangifuna nje bese ntakwenta kanjani mina. Kodwa lana sibona umuntu lokholwako lokubalekela tilingo letitha kuye noma uyasonywa noma akasonywa noma kwentekani ngishanisise ngizokushelwa. Kodwa lo muntu lona abaleka angabuki emuva noma ngabe uthengiselwa ngeBeddo noma ngabe kuthwani athi lo muntu lona mina ngeke ngize ngikwente lokho. Why? Because kunalama principle akaKristu agcine lempilo yakhe uprincipled. Ushito njalo umnakethu lomkhulu lapha esikhuluma angijabulisa lamagama akuba principled. Uyabona nangabe empilweni une principle kuba nemehluko uphila lenye impilo labanye bangakubita ngemthakathi ngiyatshela wena just because of the principle uthi angimove la angiyahlala la
ukuthi ngimile la ngoba naku lenguphethe. Hallelujah. So bazalwane siyambona umpostoli Peter ingathi ubuyise ama principles ukuthi angikhathali kunikhumbuda kona lokhu leni kwatiko ngoba sengitawuhamba emhlabeni. Uma ngabe umuntu sekade uhamba emhlabeni akusho ukuthi sale sodlabathisa, sale sowethuka abantu, sale sokhuluma ukuthi ngiloya ngibani. Yewena kuthi umuntu lokuloya kufanele ufe, nami ngitakufa, nami ngimelela nje ilanga lekufa. Uma ngabe sefikile kufa noma ngibulawa ingoti noma ngibulawa yini noma ukugula, lokusala kufanele ukuthi ngalenye langa nyamalale la emhlabeni. Bakhona ke labathi hayi mina mfundisi kude ngimele irapture, mina kulungile ngimele irapture, but mina whatever comes it's okay as long as it takes me home. Athi precious Lord hold my hand, lead me home precious Lord, at one step at a time Lord Jesus. Nako lengufunako ukuthi kanye nawe Nkosi noma indlela yeGolgotha noma iyapi noma ngingenako kwemfuyo kodwa mangabe nginawe Jesu kulungile kuphelele. Umpostoli Peter ke usikhumbuta ngaloko ukuthi impilo yebuKristu ayisiyo impilo yema favors, impilo yebuKristu akusiyo impilo yemithi. Uthi Peter akusetho tona tinganekelwane lesinitshela tona, dinto lesathi bona, dinto lesenebufakazi ngato. Umpostoli Peter ukhuluma kahle ngoba ubabonile labanye babulawa bafa ngenxa yelivangeli. Ubonile Peter ukhuluma nathi sikhuluma lento lele sikhuluma into lephathekako. Uke wabona Jesu aondla over 5,000 webantu ngetinkwa letisihlanu netinhlanti letimbili. Wabona ondla over 4,000 webantu. Wabona Jesu avusa labafile boLazaro. Wabona Jesu ahamba phezu kwemanti. Wabona Jesu enda tinto letinkulu. So uma ngabe Jesu umbone enda tinto empilweni yakho uyaye wehluke, uyaye ungafanani nebantu bonke. Kuba nemehluko losho ukuthi wena uhamba nalomunye umuntu, awuhambi uligwala. Ngilento lena yento one Constantine le kuma 300 banban nakathatha kuba yi-emperor nakabuka. These people, they were so passionate, they were so serious about their Christian faith. Ababathi babulawa bangafi bathi bo Tertullian and scholars at the more you killed us is the more we multiply in numbers, because the blood of the martyrs is the seed of the church, is the manure, lokuhlupheka kwethu lokufa kwethu lokunyathela kwethu nyona nto isenta siqubuke labe senicabanga ukuthi senisigqibe khona nisicedile. Uma benithi nesibulala sifanana nenhlanyelo, inhlanyelo nayithatha uyifaka phansi ithi waze wangisita wangibeka wanginika lokhu wami. Uyabona kulesi isikhathi nasimaKristu siyayisingabona lokuhlupheka ukuthi kungekwethu, kodwa nasithi nasa siphumile simbonge uNkulunkulu. Hawu yeNkulunkulu uyathi bengicabanga ukuthi ngiyafa lapha yana, bengicabanga ukuthi uyangibulala lo yena, kani cha uNkulunkulu bekakulungiselela. Hallelujah. Uthi lo munye umhlabeleli sikhona ke siyolungiselelwa inkonzo phezulu. Kunenkonzo lefanele siye kuyo, kodwa siqala lapha emhlabeni ukuyenza lento yokukhonza uJesu. Kodwa nasifika le sohlangana nalabangcwele kube sekuyapheleliswa konke lebesikade sikwenta siseselapha emhlabeni. Hallelujah. Iyangibusisa le ndaba yempostoli Peter sendawo yangasemaphethelweni. Umpostoli Peter lana ukhuluma ngetinto latibonile. Uyathi umpostoli Peter ukhuluma nangetinto letibhlungu. Uyabona ayikho into lebhlungu njengekurebuke. Umpostoli Peter uke warebuke uJesu. Nakathi Peter hayi Jesu akungenteki kuwe lokho. Wathi Jesu get behind me Satan. Wakhuluma wamqonda ngowathi get behind me Satan. Wathi wena ufuna tinto awunalungelo laletinto taNkulunkulu ngoba ufuna tinto letintofo leti tawenda uphile kahle nasekhona ngathi uvisa buhlungu sothi hayi suka kimi Satan. Waqhubeka Peter wamlandela Jesu. Kunebandla abayekele khamba inkonzo, labayekele kuyokhonza just because ba rebukiwe. Kwathiwa ye wena asukwenta lokhu la. Wathi angeke mina ngitshelwa ngilomfana lo. Asho kumfundisi athi angeke ngitshelwe ngilomfana lo. Hey, uyabona ungabothi ibitela siqalekiso Nkosi yami. uNkulunkulu umqobile uhlala kuye. Ungamane wagwinya emagama akho uyakusho ukuthi hawu Nkosi, kodwa Nkosi yami kwenteka lenceke yakho uyiqebele kuyise. Uyake umbita ngemfana lo, uyake umbita ngelikhehla. Jawu lela la ikhehla liguga kabi leli gugela la kimi. Hawu lesalukati lesi, hawu lo mfathi lo hluphekile lona kunjani? No. Uma ngabe lo muntu angumgqotshwa kaNkulunkulu, mnikete that respect, because by so
doing kunetinto emazulu lathi releaseako usuke ungayenti lento lapha kulomuntu kodwa uyenta kulo lamthumile uthi Jesu lo emukela mina kamukeli mina umukela lo longithumile kanjalo nalo emukela lo longithumile kwemukela emavi akhe amen so ke ngifuna ukuthi kulokuphetha kwami ngithi uPeter lo urebuke ngeJesu Magada wa rebuke uNkulunkulu. Why did God rebuke Peter? It's because Peter nabalapha entsabeni. Ila Jesu aguquka khona wathatha lesinye sipho. Uthi Peter, hey, kuhle lokuthi sila. Asake amadokodo abe mathathu. Lelinye libe la Elijah, lelinye libe la Moses, lelinye libe la Jesu. Uthi uNkulunkulu, wena. This is my own beloved son of whom I am well pleased. Ukwentelani kumlinganisa nebaprofeti ukwentelani kumlinganisa nebashayi bemthetho this is my own beloved son and nakamrebuke uNkulunkulu kabuhlungu lenzabeni Peter siyamuva namuhla lapha uthi nasifunda uthi mhlazana verse 17 mhlazana emukela luthumo nenkatimulo kuNkulunkulu uyise sasikhona thine kwaphuma livi enkatimulweni yebukhosi lathi lo uyindvodzana yami lethandzekako lengithokoda ngayo Peter akazange wathuba Peter akazange athi angenza lamagama akho biyele emuva nawo angiwangenelani nawo akangifaki indzawo mina kodwa Peter wawathatha lamagama aJesu treasurish. Today, I just want to say to you, mzalwane wami, as I'm about to pray. Wemukele ku rebuke. Labanye ba rebuke abadali babo. Labanye ba rebuke atihlobo tabo. Labanye ba rebuke asikhulu. Labanye ba rebuke uhulumende. Labanye ba rebuke bukhosi thina sinebukhosi la kangwane. Labanye ba rebuke abangani babo. Labanye ba rebuke ama spouses abo. Labanye ba rebuke kumbe bantu ababo. Kodwa ngifuna kusho namuhla kwekuthi as long as lo muntu are under the influence of God Almighty nawe wena lo rebuke akho phela asu rebuke umntalo wakho ngendlela lede inhlonipho tshengisa nje uthi awu babe awu make lokhu ke cha akuhambi kanjalo kanjalo naye evumi lo mdala uthi awu baze wangikhuta lo mntwana wangikhuta kungabi sekutheni hey wentani ubese umuntu ungamuntu omdala ungathi akaphili kahle enhloko no umnike status sakhe let us pray Baba lolungile sesibongile Nkosi ekseni sibonga nasi isikhathi Nkosi losiphe sona sibonga live lakho Nkosi lelingemandla silibonga ukuthi Nkosi lihambile umhlaba wonke lisetha uhamba namanje aliphelelwa ngemandla aliphelelwa isikhathi busisa uNkulunkulu wethu lona amandla onke unqwelise usahlukanisele ngalo Nkosi impilo yaphakade usiphe uNkulunkulu ngalo kuba sihlale sibakho ludumo nemandla nebukhosi kungokwakho Jesu ngoku kwanangu naphakade in Jesus name Father we pray amen and amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. I thank you. Amen. Sesibongile Nkosi umusa wakho lomkhulu nakangaka